Imyigaragambyo iri kubera muri Tanzania, umuhanzi ukomeye w'ikirangire Diamond Platnumz yabashije kuba yakwatakwa n'abantu bagiye batandukanye bari baje kwigaragambya kubera yuko bari bamaze kubona poste kuri Instagram Diamond Platnumz ashishikariza perezida wa Tanzania amubwira yuko ugomba gutuza kandi ugomba no gukomera bitewe n'ibihe bibi uri kunyuramo. Ndabibutsa neza rino shyaka riyoboye rifatanyije n'abasitari bagiye batandukanye bo muri Tanzania, harimo nka Diamond Platnumz, ba Harmonize ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Muri campaign bari kwamamaza perezida wabo bari kumwe. Gusa Diamond Platnumz ubu ngubu biri kuvugwa ko amaze kuba yabura amazu 3 mu mujyi wa Dar es Salaam, aho ayo mazu yose amaze kuba yatwikwa. Ibi bintu rero byateje imvururu cyane mu bafana bari bizeye ko Diamond Platnumz ashobora kuza kuba yaza gufasha abaturage bamukunda ndetse banakunda igihugu kuza kwamagana ubuyobozi buriho, bakaza kuba batora ubuyobozi bwiza kandi bishimira. Aba baturage rero bari gushinja Diamond Platnumz kubera ko amagambo yari amaze kuba yatangaza mu kanya yagaragaza yuko ari ibintu byiza byo gushyigikira uyu muperezida wacu, kubera yuko hari ibikorwa remezo yagiye yubaka, hari imbaraga yagiye ashora mu bucuruzi, hari imbaraga yashoye mu buvuzi ndetse no mu mashuri. Gusa ibi ngibi Diamond akimara kubitangaza, abaturage bo muri Tanzania barakaye cyane, baravuga ngo ni gute umuhanzi nka Diamond Platnumz ukomeye cyane muri Tanzania, dufata nk'umwami muri Tanzania ndetse no muri East Africa, niwe muhanzi mukuru, afite influence nini cyane, afite imbuga zikomeye, ashobora kuba yacishaho igitekerezo cyiwe cyangwa se ubutumwa bwiwe bukagera ku bantu benshi. Abakoze ibintu bidashoboka cyangwa se abanyetanzania twebwe tutakunda, tukaba dufashe umwanzuro wo kuza gutwika amazu yiwe ndetse n'ibindi bikorwa remezo yaragiye afite. Hari amashopu Diamond Platnumz yaragiye afite, hari ibicuruzwa yaragiye afite muri Tanzania. Ibyo byose byagiye bigirwaho ingaruka na poste yari amaze kuba yatangaza mu masaha make yashize, ariko Diamond Platnumz yabonye bamaze kumutwikira amazu 3 bitewe na poste yari amaze kuba yatangaza. Diamond Platnumz ahita afata icyemezo cy'uko agomba kuba yahita siba iriya poste. Ni nako rero byagenze. Diamond Platnumz twagiye tubona poste yiwe ahise ayisiba. Ibi bintu abaturage ba Tanzania, dore ko hamwe na hamwe nta internet ihari bitewe n'imyigaragambyo iri muri Tanzania, batangiye kuvuga yuko n'abandi bafatanyije na Diamond Platnumz bamufashije kwamamaza umukuru w'igihugu cyangwa se gutora umukuru w'igihugu mu ishyaka rye, bagomba nabo kuba babiryozwa, dore ko bamwe na bamwe bagiye batwikirwa amazu, amamodoka, ibikorwa bagiye bafite by'ubucuruzi hirya no hino muri Tanzania. Gusa muri Tanzania nanone, mbere yuko tugaruka kuri uyu munsi byabanje, humvikanye umuyobozi ukomeye wa polisi avuga ashimangira ijambo perezida wa Tanzania yaramaze kuba yavuga. Aravuga ati, abaturage ba Tanzania murabizi neza ko muri umutima w'igihugu cyacu, ariko ndababwiza ukuri, umuntu uzagaragara mu myigaragambyo azabiryozwa, azahanwa by'intangarugero. Ayo magambo rero abaturage ba Tanzania batangiye kuba batayumva, batangira gushoka imihanda nk'uko muri kubireba kuri video. Abaturage bashotse imihanda, batangira kuba batwika imodoka yose, amazu yose, ibikorwa bya leta, ahakorera amashyaka agiye atandukanye atavugwaho rumwe n'abaturage cyangwa se abaturage badashaka, bari kugenda bayatwika. Ibi rero byakomeje kuba byarakaza perezida wa Tanzania uriho ubu ngubu. Aravuga ati, ibi bintu nubwo muri kubikora, abantu babiteguye, abantu babikoze bose amashusho yabo agomba gufatwa bakazahanwa.
abaturage bakavuga ati rero ibyo bintu byo guhanwa ntabwo turi kubyumva, n'ubundi aya matora ntabwo twigeze tuyitabira. Naho yabereye abaturage bagiye bakora imyigaragambyo bakagenda bagasenya ibiro by'itora ndetse n'udusanduku tw'amajwi bakagenda badutwika, badupfumagura, batujugunya. Ibi rero n'ubundi byaje gutangazwa ko biri buze kurangira n'ubundi uyu muperezida